laso illegal eviction ke cikleon yang kompetisi pangceng lo lapan penang ke success istame isi honggothon jetu EPSLC jai gatar puti cekrong je laso eviction ke purely illegal kasi so illegal pobotha jitum laketa ningdolo jenalam athema jai gatar son EPSC son nikan tinikan pone 6 schedulam lok sigene 6 schedule pene bhe jate je schedule tribe hello Ladakh kar benglong ke along le owner ante along le owner ahim fulu pudang te non muslim jitu dak illegal settler Dimapur border Balian body marak illegal settler dolo laso settler panke dak eviction of dak illegal eviction budalo budam mara labang sig chindigan tu le lapene the banke hadak Balian asolong ke government khaslen কাউন্সিল খাস না তাটাকে কুমানে ব্যক্তিগত তাটাকে অনারশিপ পানছি লংলে লাসিল লাসো খাসলেন তাকে গভর্নমেন্ট তো কপি মা ক্লেম জিলা বাংকে গভর্নমেন্ট দিছ দা কপিনে গভর্নমেন্ট অফিস সম্পজি মাপিনে কিবা ট্রেনিং ক্যাম্প নমি মা পুলিশ আর্মি লাকে পিউরলি লাকে কাউন্সিল অথরিটি লাপে লংলে পিউরলি কাউন্সিল লাপ Tanggat tau tini dari pita me pini PSLC pen jo jai kathar to mangke lasan si illegal si lasin ini tum dau jai kathar jitu PSLC jitu angtong kiban itum dau jela tum muslim jitu illegal sadal ko pen anda se itum dau dang ko lasi pini itum fresh mi no wang tum te Sistemnya alang itu bare laso election ke wana mesi nil tu mangan ko. Laso nil tum daud kasumba. Alang ni non kan ti fokus 6 sil bane be alam ne. 6 schedule atum si pura butara arai to nagi non tribal non illegal ke bang tuman ke latuman ke kunur kom butar list bilong le than bap ni kusi kaita nenge. Sita laso illegal jitu settler jitu encroacher Latumang ke alang ni protect apa, alang tu kesep apa sih nengjit korang. Lagi very interesting lam, lapen isi panggil very doubtful. Kasi pinena tumang bong itu mang. Lasi nili tung bacuni ke, nona bangke another duta se, duta aru duta point bangala lo. Je hiote protect kurbo bisare, yar laso along dame alang ni bangke jitu communal class ke banji pansi bolo. Je tribal ang bom je naga kar ding bo ke pache bom kansilata ke try la penisilo communal player of ani bokne sesta gose la pen adusa banke religion of dakta division ke banje kansi bolimo naga ke bai ke sesta la banke very doubtful la pen very fearful mane atum intention atuma tension ke mimi Lasinil tung bacuniri bangke jate mununfi lason claim ke dari pansi jai gathar itislim chale jong kasini la panalang dumpu bangke non academic paper note paper bangke je KC pen team karbinglong ke kache theresi reply nang pia hider lasi KC pan UC KC pan si reply nang party KC pan UC KC ke isi independent organization jitu etum cipulo KSA ke isi some backbone of the nation yoto hatum asi independent as a decision do independent as a policy do sita me pini KSA karbinglong itu do char asam ke pini karbinglong ji ke Japan CM Dr. Tulirama Hang jitu ke claim pon ke me support ko ate khai pan si claim bote ke mission अपन के support के लगे इसी कर्तव्य बोल Sami ladaka bangke KSA pan QC dak ripana papi KSC team karbelong ke kacipere dak kacipere dem kandawe koma ono project kasi lason aputhak penan allegation ke mando bage lage very duk janok lasi lason claim ke dadi pansi ni tum bacuniri lasi pini dum estimation pen district estimation dum ke manan ko kenang sakila lase ngunang phi dadi lason se dadi Lapuson claim der api jasmet isi political asong atu APSLC puga cekrong alidar atu
eviction bangke illegal unconstitutional pukipu bangke laki ninduk lo la bangke latung hilo kaning je nai bangke je kici asu phanke dimak long pek nang ne kici asu bangke bhutar list pe ta ingkhan lap nangi pukipu atumsi pini pia polo la tum bangke pini jasu mer hadak rong ko anakar bi tumsi do bang ko an ST mun itung lo hadak do di nang tu menara theklong loge don ko an ba be ST po mun itung ave kule pudam ta chok nasi pini latum alam tuhan pipo se abe do nara nasi manghume me lo la bangke nasi laso eviction claim de penjasumet nili kachoro kang tungo bangke KSA thangsing atu KSA Simeon rong phak KSU tu kupine mane border area long pine place do kongna kachar bo do kongna pula tu mathasi Naga Students Federation lapen Dimapur Naga Students Union tu pan hangsi chingbaira bne joint meeting do lapen api aku puthot latum do appen CM phansi tame lahai lang e price nang latum ye kosong se dak tension pa be de ma kosong se kache bhong kachar bo pa be de ma lahai kaddo ba be puthak latum e price nang lo lasi la soten si insamri lo di nohok ta ilitum konane si kachar bo komane hadak beha bepar khachu jordam eviction that arni sitame alang tumarong pen jenglok karbi tum theng lang jordam nohok ta ka siksa ga be sitame nona phir bang je ai to mangai communal tension ke ban je bang si ke claim la tum bang ke nang tum thenglong lo ba arjudam long la hala dak tum dam be si NSN tu men ka chingwai dam du tong belega khai tu men ka chingwai dam do dak la tum upilon te lai la tum ke claim du ko bang masih niru tu mangke la so bangke tele condemn lo oppose lo ye ke hian kapachar boye pan ke pan misunderstanding pa doi pan latum lo hai ke claim bang ke chok che je ai ka thar pini pe polo la so eviction unconstitutional ma chok che ku behind si matha dame me do da Nahorjan Dimapur border lo Nahorjan bolong la AK market backside along a ek harlong bing ti ka thara long le do exact ne chi ne ta 15-20 बीघा bak do tha in ma tu se ne ma de kom chane hada ke kurja lock se pling se do no na ta nang tu spot verification time bole thekloi hada Nahorjan AK market backside along halatu kurja lock se pling ti blo dake lasi hada jong si tini latung ka phire bang no dudu koloni pen khan market eviction lo lasi hada ka tas dam det pahai ka phire si lai ke claim lo lai ka claim lo de ye phan lasi jat ta kali jai ka thare ani je amena jongjung ale phan la bang non bang la thang bak be lam si ninge tab ninge prumati ye border protek nahi blong the border long ke pling set ko malo anutin del tum jin border long ke pling set ge ja semet ke karbia khai tum goli ST tum goli outside settler atum si border long ke pling set no ka border no tum langdam pule not only Nagaland no lapu chokehla pen lapu border da banga khai tum si du Nagaon district ke dai punoi Ujai district konane ke borders ane kaita encroacher atum hala tum si du se hala tum eviction nai pupe si daga bangke kar bengla ho kumantu 1971 aprang penangge do tu ili tum da mahang thekhelang nang tum da mahang thekhelang Sotro Singh Teron Dhuliram Rongpi tum sikhala soa ni usi kupia situation compel pelane ke man chini ne jalo hala tum nang plen serlo hala to hut do tum bangke porta pencheng non lege long kali aprang ko si long era tum pansi non ke eviction nai latum basi daknan plung nei long le pata ing thani kosong ang anani pen thang il tum ang bong karbe ang long hai do anang bong thang lapi ke bong ka char bo pin pen non la tum ban la hai ke claim bon ne kupilo la asi alang ke ang hu bang le da ling si ka ningge tasmet jai ka thar mas council CM na ke hai pen eviction drive claim pon lo ke ching se bang ke nang tum mili tum anu tim si tame nang tum sta midolo penilitum pencheng lok kapre bang tu bang pi council staff pencheng lok EM tu pencheng lok katok we tum sami physically mentally opportunity si eviction drive claim lo lapen upata district administration DC SP pendang lok tu labang so eviction drive
ke claim pe na joni chun lo ki ong lu adem ke chun lo lasi nilitum ST morcha lo mate BJP hin pe lo nilitum kacheng hon nai CM itu mena longri longpar ahu cerai nanggi lapenan parta BJP jongjong slogan jati mati bheti rakha kora labangso kemang pensi labangso election drive abang patu ponlo kecengsi dudu kolonial longlo lapen aphir bangke khan market haladak lahorijan Nagaland Karbenglo adoy ahu border long lasi kaso puthak puthot ilitum kaching hona Assam Chief Minister Honorable Dr. Himanda Biswa Sharma phaitame choro ponlo jasumet laso election opa chunia phanke ilitum kaching hon CM pen latum lapo anse coordination cheklem lo latum je dak piloma ke nahi force kono ma nahi police pen chenglo administration pen kupia kerap nahi ma A to Z latum cooperation pilo lapen parta support lo labangso laso joini se chundo lasi on behalf of niltum ST morcha him pen ke choro pilo jasumet illegal settlers ang tan pen ke wang muni tum sidak nang pling set ilitum ke thekdam long lo nang tum da thekdam long lo alada bangke Karbi Anglong pujot ujong chok ako alang li bangke Chris rong khara bangke ahem 1 kilometer belo lasu a non khan market pen lasu ahem bangke Karbi tuman kachene kaholu Karbi marek tu datang dem kiar hadake general Karbi tuman ke alang tu victim lo tu bangke hadake lasi pini pajok puna bangke ilitum arnama TVC latu kan pini nonan CM first jitu ke claim pona kam mangke best CM posine tum athe dadak penan Karbi Anglong penan ka deploy phan bori pon jitu toward dikotona me penan accept clear lo dikotona me pini Karbi Anglong ba notice mangke si develop la pen isi clean isi beautiful town sanamang itu CM or coba credit lasan nasi penan accept lo pini arboretum puno pini medical college puno pini indoor stadium puno pini polytechnic puno lasan nasi penan medical college university Karbi Anglong tuleram no initiative pensi lasan pasti laso initiative laso development afan ke jitu interest afan abok bidang Karbi Anglong arat fansi si klempon nation lepen lason I set ke bana CM ke number 1 lepen best CM bosin netu estimor saban ke kasi pini kiase da laso ke klem illegal settler pan jitu eviction na bange kiase da mission bosi support on nada kalang tumun use to ho pini to ho safety thora dak thang tabe let it clear masinin tum lahalam ke clear si ke manung ko